Car Stefan Dušan predstavlja najmoćnijeg srpskog vladara u srednjem veku, a verovatno i u čitavoj srpskoj istoriji. Njegova vladavina, koja je trajala od 1331. do 1355. godine, je obeležena neprestanim uvećanjem teritorija. Ipak kada se pogleda, deluje kao da je se srpski car previše trošio u svojim akcijama. Kao da zemlji nije dato vremena da se navikne na nove okolnosti i da se osvojeno učvrsti. Dušanovo organizatorsko delo nije bilo ispunjeno u potpunosti. On je preminuo u svojoj 50. godini i ovakvo neuređeno stanje predao je svom sinu Urošu. Njegov naslednik Uroš je tada imao svega 19 godina i odmah se vidjelo da ga nisu krasile očeve osobine. Vreme će pokazati da on neće biti ni veliki vojnik, ni vešt diplomata, ni mudar državnik. Stoga će mu narodi podariti ime nejaki. Međutim, moramo biti pošteni i primetiti da raspad carevine nije započet po Dušanovoj smrti, već su se znatni događaji odigrali i pred kraj njegove vladavine. Srpska vlast na obali Egejskog mora se i u Dušanovo vreme pokazala kao nestabilna. Anaktropolj i Hristopolj su bili osvojeni od strane pirata 1354. godine. Vlastela je također znatno ojačala, međutim jaka ličnost poput Dušana je uspevala da ih održi pod svojom kontrolom. Dušanovom smrću poredak koji je stvoren odmah je prikazao svoje loše karakteristike. Ali i ovdje moramo biti objektivni. Nije se samo srpska država rasparčala, slično je se dešavalo i u Bugarskoj i u Vizantiji. Iako se često može čuti da su unutrašnje trzavice dovele do spoljnog sloma srpske države, zapravo je obrnuto. Upravo su spoljašnji napadi pokazali na kakvim klimavim nogama stoji srpska država. Prvi napad desio je se već u proleće 1356. godine, kada je Nićifor II. Orsini iskoristio smrt slavnog vojskovođe Kesara Preljuba i osvojio Tesaliju, a nešto kasnije i južni deo Epira. Ovim osvojenim teritorijama Magrat Nićifor je pripojio i Kefaloniju i tako je 3 godine vladao potpuno nezavisno i u odnosu na Vizantiju i u odnosu na Srbiju. Nićifor II. Orsini je iz Tesalije i Epira proterao srpske namjesnike, Preljubovu ženu Jerinu sa svojim maloletnim sinovima i Simeona, Dušanovog polubrata. Jerina je od Uroša dobila neke posjede u unutrašnjosti zemlje i tamo se skrasila, dok Simeon nije tako lako odustajao. On je se sa par hiljada ratnika zatvorio u Kosturu, koji će ostati jedini grad pod njegovom kontrolom. Ovdje je se despot Simeon proglasio za cara, uprkos tome što je pitanje Dušanovog naslednika još odavno bilo rešeno. Zato će ovaj čin od gotovo svih savremenika biti okarakterisan kao uzurpatorski. Simeon će iz Kostura pokretati pohode prema severu sa namerom da ovlada srpskom državom, međutim bezuspešno. Borba za Dušanovo nasledstvo nije potresla postojeći poredak. Simeon je raspolagao znatno manjim snagama od Uroša i šta više nikoga od velikaša nije podržavao, izuzev Uroševog ujaka Jovana Komnina Asena, velikaša koji je poticao iz najviših redova bugarskog plemstva i koji je u Dušanovo vreme često delovao na svoju ruku. Uroševe snage sa lakoćom su suzbile Simeona kod Skadra. Tada su za pretendenta nastupili teški dani, koji uprkos carskom zvanju ostao da upravlja samo Kosturom. Za to vreme i na istočnoj srpskoj granici, na teritorijama koje su osvojili pirati, formirala se još jedna grčka državica, nezavisna od Carigrada. Njome su upravljala braća Jovan i Aleksije Paleolog. Paralelno sa tim i vojska sastavljena pretežno od turskih najamnika na čelu sa vizantijskim pretendentom Matijom Kantakuzinom upala je u Sersku oblast, gdje ju je do nogu potukao Kesar Vojihra u Uroševo ime. Matija je uspeo da pobegne i da se sakrije u neku obližnju baru, međutim pronašli su ga lovački psi i tako je ovaj čuveni vojskovođa pao u zarobljeništvu. Srbi su ga predali njegovom protivniku, vizantijskom caru Jovanu Paleologu. Ova pobjeda učinit će istočnu granicu stabilnom, sve do Maričke bitke. Ovdje jasno vidimo da svi vizantijski pohodi na Srbiju zapravo nisu bili usaglašeni i da pojedini velikaši nastupaju na svoju ruku, često i nasuprot carevim željama. Slična situacija bila je i u Bugarskoj, koja je podeljena na Vidin, Trnovo i Dobruču. Tako da slabljenje centralne vlasti nije bilo samo karakteristično za Srbe, već i za okolne balkanske narode.
Na severu je također došlo do zanimljivih događaja. Naime, dva velikaša, čije imena su nam ostala nepoznata, su zaratila između sebe. Slabiji od njih, za kojeg se veruje da je član porodice Rastislalić, je se za pomoć obratio Urošu. Međutim, srpski car se nije odazvao ovom pozivu, tako da je ovaj velikaš morao tražiti pomoć na ugarskom dvoru. Rastislavići su zauzvrat postali ugarski vazali, što je otvorilo put moćnom Lajošu da sa svojim snagama prodre duboko u Srbiju, čak do Rudničkih planina. Ipak srpski otpor bio je sjajan. Iako je na otvorenom polju, zahvaljujući svojoj brojnosti, ugarska vojska naterala Srbe u beg, na novom terenu, u strmim planinama i šumi, oni su se opet organizovali i naterali neprijatelja na povlačenje. Tako su se 1359. godine Ugari vratili na svoje teritorije ne postigavši ikakav uspeh. Ipak teritorija Braničeva i Kučeva, kojim su vladali Rastislalići, su sada priznavali Lajoša umjesto cara Uroša. Bez nekih velikih potresa izdvojena je još jedna oblast iz Srpskog carstva. Jovan Komnin Asen, brat carice Jelene i vladar oblasti oko Kanine i Valone, se osamostalio. Naime, pred narastućom grčkom moći u okruženju, Jovan se nije mogao uzdati u mladog cara Uroša, pa je se sve više počeo oslanjati na mletke. Iako je iz početka se ponašao kao potpuno samostalan, vremenom će cenu slobode od srpske vlasti plaćati sve većim uticajem Venecije, pogotovo u Primorju. U međuvremenu, bitka kod Skadra ipak nije u potpunosti urušila ugled Simeona. On je morao da se odrekne svoje ambicije da ovlada srpskim carstvom, ali zahvaljujući raznim političkim okolnostima, uspio je koliko toliko da ojača. Naime, 1359. godine izbio je ustanak protiv Ničifora II. Albanci koji su Srbi naselili po Epiru i Tesaliji kako bi se suzbio grčki uticaj su se pobunili protiv njega. Razlog za to je bila ponovna helenizacija ovog prostora. Ničifor nije mogao zaustaviti ovaj albanski pokret ni uz pomoć turskih najamnika, tako da je stradao u bici kod Aheloja sredinom 1359. godine. Ovakav razvoj događaja nije uspjela iskoristiti ni bizantijska, ani srpska centralna vlast, pa je se car Simeon uključio u ova dešavanja. On je sa velikom lakoćom uspostavio vlast nad ovim pokrajinama i sada zavladao zaista velikom teritorijom. Svoju prestonicu iz Kostura je premestio u Trikalu, do jučerašnju prestonicu je prepustio Radoslavu Hlapenu, sa kojim je se i urodio. Tako je stvorena nova država sa Simeonom Nemanjićem na čelu. Osnivanjem ove države u srpskim zemljama su se javili prvi vidljivi znaci slabljenja centralne vlasti. Među prvim oblastnim gospodarima u izvorima svakako se pominje humski knez Vojislav Vojinović. On je bio čovjek uticajnog porekla koji je vlast nasledio od svog oca Vojina i brata Altomana, koji su se proslavili još u vremenima Stefana Dečanskog i Dušana Silnog. Iako u starim srpskim zemljama velikaši nisu kontrolisali velike zemljišne posede, Vojislav je za kratko vreme uspeo da se proširi u svim pravcima. Pouzdano se zna da je vladao teritorijama između Drine i Kosova i između Rudnika i Jadranskog mora, uključujući i župe Dračevicu, Konavle, Trebinje i Popovo polje. Naime, izmenom snaga na Balkanskom poluostrvu, odnosno velikom pobjede Ugarske nad Mletačkom republikom, čime je ova potisnuta iz Dalmacije, Vojislav je dobio na značaju. Njegov položaj je predstavljao neku vrstu krajine, a njegova teritorija je bila prva linija odbrane od najopasnijeg suseda. Stoga je i humski knez počeo iskazivati određenu količinu samovolje. Ta samovolja se najviše isticala u odnosu prema Dubrovniku. Ova malena državica je nakon Zadarskog mira morala prihvatiti ugarsku vrhovnu vlast, što je Vojislava dodatno isprovociralo. On je svakog trenutka računao na rat sa Ugarima, pa je tako nastupao i prema Dubrovčanima, koji su prihvatili njihovu vlast. Vojislav je na svoju ruku uveo visoke carine dubrovačkim trgovcima i bio spreman da krene u rat. Ipak veliki darovi koje je malena republika izdvojila i za njega i za srpskog cara učinile su da Uroš umiri svog kneza. Čak je uspeo i da ukine carine koje su Vojislava nešto kasnije i Balšići uveli, što pokazuje da je Uroš još uvijek imao realnu moć. Ipak povremene čarke Vojislava i Dubrovnika pretvorile su se u otvoreni rat sredinom 1361. godine. Čak je i Uroš stao na stranu svog podanika i naredio da se svi dubrovački trgovci na teritoriji Srpskog carstva zatvore.
a ubrzo je i druga strana odgovorila istom merom. Pored Vojislava, za ovaj sukob bio je veoma zainteresovan i Kotor, koji je kao veliki rival i trgovački suparnik jedva dočekao ovakvu situaciju. Veoma je brzo organizovan napad sa mora koji je predvodio Kotor i napad sa kopna na čijem čelu je bio Vojislav. Međutim, mora se primetiti da su od čitave carevine samo ove oblasti u stvarnosti ratovale protiv Dubrovnika, iako je Uroš pozivao sve svoje podanike. Po izbijanju rata odmah se vidjelo da je Dubrovačka flota ipak mnogo moćnija od Kotorske. Tako je Dubrovačka flota krstarila do Bara i blokirala Boku. Ipak veza Kotora i kopna nikada nije prekinuta, tako da stanovnicima ovog mesta nije pretila glad, ali je blokada svakako uticala na privredni život. Sa druge strane, rat na kopnu je tekao veoma nepovoljno po Dubrovnik. Obalski deo ove državice je veoma stradao, a ratnici humskog kneza zaletali su se sve do zidina dobro utvrđenog grada, a pred njima se povlačilo ugroženo stanovništvo. Ipak pod čvrstim bedemima Dubrovčani su se osjećali sigurno. Poluostrvo Pelješac, posebno bitnu oblast za Vojislava, štitio je također dobro utvrđeni grad Ston, koji je uspeo da se održi zahvaljujući hrvatsko-dalmatinskom banu. Ostrva koja je Dubrovnik kontrolisao imala su prirodnu zaštitu u vidu mora, a s obzirom da Kotorska flota nije mogla nadvladati Dubrovačku i da Vojislav nije ni posjedovao brodove, ona su bila bezbedna. U toku ovog sukoba dolazi do novog talasa slabljenja centralne vlasti u srpskoj državi. Naime, Balšići, koji su stekli već popriličnu moć u Zeti, koja je i u ranijim vremenima predstavljala leglo pobune, stupili su u pregovore sa Dubrovnikom, suprotno naređenjima cara Uroša. Oni su čak postali dubrovački građani, a razmatrano je i da zajedno udare na grad Kotor, što nije učinjeno. Pored ovoga, i grad Budva je počeo da nastupa samostalno. Iz razliku od Balšića, Budva je direktno učestvovala u ratu na strani Dubrovnika. Također se mora naglasiti da su primorski gradovi Skadar, Ulcinj, Bar i Budva još od početka sukoba imali povlašćeni položaj po pitanju blokade i njihova ekonomija je se razvijala nesmetano, što nam govori da su njihove veze sa Dubrovnikom bile dosta čvrste. Kako je vreme prolazilo, i Kotor i Dubrovnik su shvatili da dalje neprijateljstva vode samo u ekonomsko iscrpljivanje, pa se razmatrao mir. Čak je i srpski dvor priželjkivao dogovor jer su prihodi od trgovine značajno smanjeni zbog rata. Sa druge strane, Vojislav je tvrdoglavo nastojao da objedini sve humske zemlje pod svojom upravom, što se kosilo sa zahtevima centralne vlasti. Ipak Vojislav je bio svestan svoje snage, kao i Uroševe nemogućnosti da kontroliše druge velikaše, pa je uspeo to da iskoristi i nastavi sa neprijateljstvima. Nemajući kud, Dubrovčani su počeli da se obraćaju svim značajnijim ljudima u Srbiji. Oni pišu Urošu, patrijarhu, carici, kao i viđenijim velikašima. Ogromnu sumu od 5.500 perpera su pripremili kao nagradu caru Urošu ukoliko se uspostavi mir. Pod ovakvim pritiskom morao je popustiti i Vojislav Vojinović, tako da je mir sklopljen 1362. godine u Onogoštu. Humski knez je morao da se odrekne svojih teritorijalnih pretenzija i uspostavi odnose kakvi su bili pre izbijanja neprijateljstva. Opadanje moći srpskog cara moglo se primetiti i po tome što Dubrovnik traži da i Vojislav izda posebnu povelju o miru uprkos tome što je učinio Uroš, što je ovaj i uradio.